ya name rafra na de trade ya ma doctors ne de mention na pass me by no ma doctors abehwe bia Sika Kasa o yaye di Rantie ya Cheddar BodyGuard ne born no. Oh, o hwe video ni bia na ayare ho. Osi ode ache no. Ghana fo bofu se adenti na ode ache no. Ono so di ni ncheche mu aba. But Ghana fo se de asem na abrowa bi kan ye no. Osi Sika Kasa ohiaye di. Ono so di ni ncheche mu aba de enti a osi wagya ma na ka because Cheddar wa hwe ni yie after se ne BodyGuard no e de sa ade ne ye no. Wa hwe di yie pa enti ode ache Cheddar ne BodyGuard ne busia hi abaloudest and the first time I will see me make sure so be clicking on subscribe button yi so afi so like video yi comment na share social media pages na so baby abaloudest to share me follow me na yentu ankomo ne so ewo ho enti na nakwa me bedi akode ne tire mu asante mampon bra na da sebre oseibo nsu na yie ne ekoso no mampon ehene na yie na se Ghana fo bebre na ho enti Mr. Ya ekyo konso ye Ghana ni aja na niso ade ye ne fenti o ye so okwa akohwe bi na bra o hwe no hu se Cheddar aba ho ono so pe Cheddar asempa e na oben Cheddar ma ne fans Cheddar akwa abo ma me so mu ye ntwa picture ne ade se de uhu celebrity bi ana pani bi a opena asema o ye no BodyGuard na antwe ama no 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 so na adwen so ne BodyGuards ne betwe e na ba ko e di blow e ball no na sa BodyGuard na odi sansem hu no ye frɛ no Andy Opoku video ibeda abonten na Ghana fo bebre na ka ho asem but yendi nkan hwe video ne mbra asemba na eye wo ya na ase eye wo hia o ka ho asem no sa pepepe na video beda abonten obi aboafu ko Twitter dia na enya asem kitwa kra ene obi ase ye nche boy dia yen arrest no emrane ne ndi ko Twitter chese post no ana tweet no obi ya kaseti ama bongo ideas mo ne other influencers or more ex ana Twitter dia na bebre na chese boy ye nche no yen arrest no emrane ni den na ye ho ane hu say press release bi ababeda bontin a we ready a if new force ho na eba na o kind letter na ne tenteni ne tietie nyina ne say omo apologize to the public and afi abrantie na BodyGuard Andy Opoku de blow ne ebo ne kokoso no na omo kire say omo ye pa na team no ene Ghana police enso be ye nhwehwemu na yetimi ama emrano nso aye adwuma Ghana fo bebre na abufu say a video na da abonti na ehwehwemu ben biem investigation baby video na da ho abrantie na odi blue abono investigation baby na Kasa no aye more etwe ya na ehu say new force team no enso aye press conference a omo invite abrantie e friend ya akiokun ama na ba hobi na press conference na se no ena Andy Opoku etwe said de course bia no onfanche na ebi nsise biem oyobi a ogusua esua de enenti se oye bibi na ye correct na ono de ompo correction ogusua esua de enti de anko ye bia no Ghana fo mfanche no na face so
Mr. Yawo kwa odi blow ne ball no ono nso emfa nche entie Cheddar bodyguard ne ewia ne de Mr. Yawo ekuo nso de no atwa o se ne nchechemu a odi maaye ne eniema a Cheddar nso aye edi ama no. Everyone from my boss to the victim to whoever get offended about my actions last night or yesterday, I sincerely apologize. And I'm under a course now, like I'm running a course now. Hopefully I'll come out with a good behavior next time, and I really apologize to everybody. Thank you. Enti andi opoku na otene nken ono na ye Cheddar ne bodyguard omodoso oye bodyguard ne mu baako. Ghana for asem kono ho a wem se wo kwa yie no na obi ahye obufo because papa na anye bibia ebetimi ama wo de sa blow no abono. But ekuoko nso akasa o se asem ni siye na video ni call viral no ehwa na Cheddar efre no e mani free Kumasi ba Accra ene ne obedu ya straight to hospital doctor ahwehwe na koma ho ahwe se yare bi wo ho blow na ye de ball no na affect na chese Cheddar ahwe ne yie pa ene nti odi ache ye ntie Mr. Yawo ekuoko ana am se mo mu ni mampone asem a ene nam social media see between me na nascility ana na sa issue na ne issue eto ana na yese obirwa mampone se ni kan so do so tie yese den e ni na bia pebebi ewura no yi te nascility ne yese oni jo tan sa o twan ni se no tun sa bomb be ni ama me perform James na afi trendy on social media e manana free efre mi kwa before so para me na so etwa picture dada tema ofre say do ya name rap tra na the try ya my doctors ne the mention na pass me by no my doctors are behwe bi ai okay it bi no so waje no from so atu apache ti so meja chen cba ni echi Mistake kakra by Emma said between one of our security officers and penny be an anchor or person on Nana family video Enyan Kitamo na Elumono said Poma Trade at the Bohemian penny na Enra you release apology, public apology, and they condemn the course or no. You say a mistake, and there's also a mistake no interest a bit to me every year or so. After so no, your Sika, and the Ama Yemiana or Koya Sadia no. I Rolino, I will be there friend and say anger management course. I don't know, baby, na after so no, a conducting investigation. Ye BP, Ibinya every Bia so no, you have a ball gun for Amani. And on behalf of Nana family, any new force movement, no, me the Ochopa Kesepa, Emia penny, no, after in a Lucian 4. Ghana for Bedamasi. Wow, enti when the owner didn't know so the ache, but encrophobe now so Kasa was set embrano, etimi juma. Enti the channel, but said the bear obinson Kasa, we koye be the achaninti, menso me kwa koye be. I was see a chune yaso no because we koye be a train aso, and intimenye. Nti eno ne de personally wo na wo de wakoma wo so de ache na fine but nkrofo bebre na kire se e wo se emra eye adwuma na yetimi etwe abrantie and the opoku aso ebusia hi aba loudest on subscribe like it, comment it, na share follow me in social media pages no baby I aba loudest yento ayonkofo ne so ho medu besia